jadi itu makun ya desa itu sih ya iya kesan ya ketore berkat tuh contoh mati Siti contoh itu ya si Siti kuto hah ini kesan tadi itu mau kembali mati aja itu mati kira-kira alasan nama itu mati emang ibu-ibu mati itu, anak-anak mati itu, bapak-bapak mati itu, anak muda mati itu, pacar lama, mau begini, ini kalau atas ya ya Allah, jamaah drama sih yang kalau soal mata, ibu, makan makun deh, madari ketutu, karena nak kalau kiburu contoh, mati Siti, antara di Siti, mati Siti misalnya antara lu kiburu ini tekor sidat pene mara puri lama lepas si kor salah mara katoni balik kue apa kue kedua madari langsung angkat tudak kiburu dan wedi tidak boleh termasuk orang yang sombong injak kuburan duduk di atasnya kuburan bangga sih kada kada orang mata tuh mantai ya tak kolalang ay marito ya ya dulu may mamal bola bansanya kaya bunga Papa sengogi mang caci sulu rilaleng lino manenge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah rahmatullah alaina teman-teman kita Ibu Sukmawati Temma binti Haji Raupa. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Ilahi Rabbi. Syukur tambahan kaki dari saya Raja Kusaman Allah Ta'ala kepada kehadire riwayat dengan alena almarhumah Ibu Sukmawati anak bodoh pada yang lama nakir di sini singa asal lewara asal ginara tepuk atau pada angkat tolong dia sengi hanya menjamalah assalamualaikum rilino lebih-lebih barisal mondrina Allah Ta'ala dan dia lebih masalah dari alim al-bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencaya kacir di mana tu bersalaman di lingo materi sermoninya Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi yang ketujuan rumah lasa angka meto lasa ijokan angka to lasa sau
Ya. Jadi ang kami memeto tu lah sa iyo kang, ang kami memeto lah sa saw. Ya. Teka naman sana yari iyo kang ya dari itu ini memeto gaga lalan na saw. Ya. Pokoknya yung metoro non recasero la sana nagangkangin lele di pamaseno mo Allah Ta'ala. Tapi nareko ang kataw na kanalasa nagangkangin lele di pamaseno mo Allah Ta'ala sabara muloy agar sabara muloy ya rola sa iwe ternyata koto sabara muloy ya sa ngelasa mancajiwi papalolo dosa agar mancaji papalolo dosa. Tapi nareko ang kataw na kanasa manoko-noko kedua nasa nga balibola na pagkanay nasa nga yaro burenewa si bangayo pagkanay yari ga pokoknya nasa tawid pagkanay tanya mapalolo dosa yaitu patamba dosa. Pwede masisan itu? Pwede masisan. Ternyata pala iya tula sa iwe boleh kumatuidi agar teka masana jajero ko na kan nakilasa ibaresa le malakaro dan ternyata pernah saya dapatkan dan saya baca ternyata bansane rula sa sembenge ternyata yero hawa-hawana adi neraka. Ang kana makada Piko bicara na bali mabali yero na lolo iwe nakana sa mamenrelada palana ibaris sa ito matuin na aga burang bigaw. Jadi pada Tony ya reke ngale ko aja na tapu ko tapon na kan nakasamang parisan yale aga burang po dito garo na malada taliwa-liwa bade ko kumacarama ka sana dito garo nang kada siya palato jadi alam mo may kesempatan untuk bertobat agar hurme kau contoh alaikum ni dia ditapu tu pak ini sama aku keweh malam malad tapu tu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jadi bali supaya memakai yaro ko nakan nakilasa samaraki aja tetap putawe maka dia pakai naik nasaba iya ko tetap putawe boleh na din aqua namun ni romakwa misalnya yarga din aqua iya tu dosana den ya dampengi kulit tu melak dampek koroto itaput dia nama ada kurusata kumungala ta'ala ya na masang pajang salah satu lalang itu nak dampengi dosata kumungala ta'ala kurusata kumungala ta'ala tapi kurusata kumadata rubatau dia niya dampengi nareko dia tu melak dampeng pegaman sana nahuji cerita jana tay mati ni tu ini na cerita mau jana padahal tu ni irampe makada sedangkan na tu ini dia naman di cerita jana tay apalagi ko matinilan ni makanya ko din apa ko namun ni mana sama apa ko maja ampe na dito naman di cerita jana tawe wadi mai cerita jana tawe tegi mondo aku mi yolo na hakinge yare ga yolo na polisi dalam bentuk persaksian asana boleh cerita jana tawe ko di luar dari itu denodi
Iya riolo mai. Ako itu pandrung itu wede tudang. Magosi. Yung na pandrung elebo na pandrung Ya. Aga sana ko pangka-pangka. Ya, oleh itu sana di. Joka ka sope mata siya urampe masalah di memana anu tuh siya sana koro di joli. Ayo koro mata siya tuh ka koro ibu-ibu mate koro nasa di anu sana tuh itu sana di riba di memana anu tuh siya sana koro di joli. Nanti bisa. Oh ya, bahaya tuh hari. Ayami di ko kampo ta makadami di memana. Ito si kokoro sopir boleh mata siya maka to sa di joli ang sana kusase. Padale. Oh, sana pandrung ko pinrang ang sana pangka. Ya, kasi to. Oh, asa era pangka aku ternyata pandro ya sa pangka. Ako miro to riolo le bona pangka yari ka pandrung magosi to Ito si maku kuewe ako si happy Facebook tasangan mo ka sana ada po ka ang kamisan na dyan na tawe mende ko Facebook misan na ito si tulita bagit ka to macho ito kumadosa wala mate mo din natarhapo zero masolo matahudosan Yolo, lolongat kiga apa lang, pura ka narampe guruta. Tata pada masih kole, mapamula kitidaya sa nabiya alya. Nagangkangi, salasay. Pura ka yung kalingero guruta, rampe nga makadahimbo. Hendo. Kumutala itu jana tahu, menre itu dali mo. Pura ka. Dito nangka. Tapi mawali. Abi, yan ang kakakurangan na tao kasalahan na tao natalo. Ang kagakwewe makunray biasa na serjana te ko Facebook Ha? Kagakwe? Di ka haga to? Di ka haga. O di ka pangako? O ya, siya dito kung napa? Itarima to, Itu ini pacaran, dia di egois, dia di, maka tuh nang kasih nama waktu, anak-anak jamaah yang kalinga, hanya tuh egois, jadi sini tuh pendapat lo, dia kan mengaku, iya, apa aku meto, kalau mengaku di mana kakak, aja, bayangkan tuh mati ki, nah ya bapak aja kami nomor sini amat tegangnya. Ya na to ko katomate, madali makaraki. Panay ko tolo lang mangantara ko kiburo ko chuko ni mite basuro kasi ang nagalampong madali makana. Mate to makipale. Isa le to nga pare li. Memang kuno nanti saya katul mau sini na makanya mate mana? Mate to makipale. De ga hagitimi kachito ang bawang. Are. Tani ko TV ro kachi Makasim mo na doko ko pa. Tahu mo doko ko. Namelele mo makasin na din na doko ko ta. Den na doko hikachi. Ano ko liya sombong ya mangkake. Pami kata ya to napandangin tito nga je pada naruwa to. Contoh ye. Malimi motoro nakesya motoro yaro bali bola na cicil wah lele ni na carita le na saya ukes motoro ko itu nasa na cicil mi palam bos palam contoh palam hati-hati bu naman dipandangin itu dawan maka ni kota pemangu yang rumah contoh hanya dan wading iya mato tu sogi mato kasih mato sogi
Yung matorre, yung matomati. Yung matomati, yung matomango. Iya. Abe, haya. Awasaran ka to, taliwalewa sombong na. Takaburo na. Ni kero? Fir'aun. Fir'aun sa akin, medyo pacinta yun. Tanay ako meron sa makara. Sana. Fir'aun, ita ka na Fir'aun eh. Ito inaasa nga rin, puko na rin, bali yung kalinganan, puko na maga. Jadi kung katumapakor mo dire na, berarti, mamana ako Fir'aun. Tanah to Fir'aun, tapi namana ay Fir'aun. Ganito na makukuha siya dito. Ya. Ang kakibada hadir ko, ang kanam itu tasingarang alin almarhuma. Na benede ka tasingarang tidak mungkin kakihadir ko. Magiro, papi di China yung arang. Tapi yang arang agar itana yari dupa. Makukuha dito tamakuha baca sangat dia, kata matu tahu turun itu oke maku. Kalau mati di pacarama dia balik sombong. Maku kue ini pacarama Kamu tuh sewat ini carama itu, makro. Dia balik takabur, dia balik sombong. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibalik sini memang, maka dah. Oh, ya ro balik ko nakan nakilasa sa barak aja tanoko-noko. Kumansana lin almarhuma, nule kabar kasi malasay, ye ko anak na piaray. Agaro. Sa marami anak na piaray, ang kanitululungang apalang di nagagapadan na. Kasabara mo lang. Apalagi kumacuan itu matuen ni biara, pakan lah sa maulo. Ang bahasa na si Tokwe. Moleng. Ha? Moleng. Oh, ito sa nali. Tapos hindi ko makaki maulo ni. Oh, moleng. Pero mapasiwaliw nga ito? Kung nakan nila sa moleng. Ay, ito ito. Akan nala sa boleh. Ako rin mo riyu dito sa barakan na nana. Malari ito nakamu-kamu rotay na. Napanapiyan ka ko dinding napayo ka tadwa na sana. Oto no, puro no, sa ngarakan. Agar. Ang kakanya di amakro. Ka. Aba, ya matoro, anak-anak pa pedanga. Tapi ang kato anak-anak. Onro, ikana maramparan na. Sibuna ko jama-jamange. Napatamag ko panti yung po. Tumatuan na. Abi, ang kamakadamatsa ko tustas. Agato na di makuko di majamangi ko may mga dalay sa bagay niya. Ang kakapukuro ko lang, macarama, mauli ka alwate. Makada na sa, ako kada ang kapati yung po ko Kadang ka, kalisan na sa ka. Ang kalalo na sa nga pa ustas, itiwi bawa kasi rotomato letu maku pede ni gaga kareban na anak na. Abay. Karitu gimana? Yaitu koto mabusuk ko ba jajata hati-hati. Ridha Allah ridha walidain riono ko ngalata lang katukor yun na do ba jajata. Ya rotomato atta wattu ta bicu. Ang kagana kanano noko. Nabisay ki maga dito lang ka. Madangi kita mabangi moto erotomato. Ambota lagi itu ambota. Dahil katulala rin kaya makarada dyan ulo na mapalaw nga ko. Mali hindi di anay ko tono na mapalaw. Madali makarada tomato mahagi dyan mo rin salad na manyalay mo na. Ano ba? Pati yan na ito tomato makakyasan na. Jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saja jalalo kinang kakasi pada mabusuk ko doa pajajata. Baka nga mati tumatuan na. Macidit camay. Jiji. Camay kasi tumatuan na. Pake ko stanga nga. Padahal macapuran niya tumatuwi kasi yan na to kumate tumatuwi. Yan na to si tongan na napi mada tumatuwi.
Sigalo-galona anda peki di anak ang baca-baca Quran ni aga balik kubura iro na marigaga tu ibici-bici do cilikanan na ibaca ngampaya terakhir surah Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati bura yero talalalalang ini baca ni mataru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baca mataru yero la ilaha illallah aga baraka kena maka dia kung Allah Ta'ala ni tahu apa mulai di sini nagang kami malasana nagang kami lele di pamasena kung Allah Ta'ala terima bicara ilana baca la ilaha illallah aga nasi kung Allah Ta'ala Allahu lahu maghfiratan wa ajran azima ada pengamarajaku tawamu dan nyapa penyaman dia nagagabagang kana tawamu agar po baraka kena ya jadi itu anak pada mata itu kipasuru untuk mapasuru jadi itu malah itu macam itu mate masam pajak itu mate amanakakan na pada sindi kira asa sindi kira sindi pada lupo na bulu amanakakan na masam pajak itu mate lo siki mangantara riki bulu lolongan kindo kira do pada amanakakan na lupo na bulu ya lo ko mapasuru sigalo-galona anak-anak kung kanana kung nagaga si marapena terutama kung rutuyun na ulun na asa to ko ibatami ko galampong ulun na to jolo to ulun na jolo yan na to maka naman ka si marapena yari ganana ita kare waktu tajaji nila tapakokotoki Namo tu bidangnya pajaji ki, doktor pajaji ki, tertentu tu maka dari bidangnya si baraga doktor kada maleu jolo kole bo na makna. Ya rega tegi makna na poko na bangi wi. Agar ko to baraka kana. Nah, iba suru ibu si basuru ko ya ro tanah babau na ro. Kabu ima tu yase malaki ro tanah babau misalnya kan di anak na yawa ya rega si marapena ya rota na babau ya kita pangi aku tujuan na pipi kanan pipi kanan katitik kanan tu toh ya toh situ kotole aman na samaran na tepang aku tujuan na pipi kanan ni tepang ero tanah babau pak orang yang kakajajah tapi Allah alam mangang ya rota mati natanya si Jina yayer na tapan ya rota na pabau tabe kusumpah na nasa ngiyoko nakira di gigi aja na tumabela apalagi kumana modeleku tataka mangang apa coka nga walang isiku misalnya tapi ya rota di lo kasi mamagi-magi na kita mati dalam keadaan baik aja na paka makatatahu ya aja na mo bahas ya sisa na mo rampe nauli sih memang kada jongkak nito kaya kasi maja na tuloy asa nga lewe di nakumakumito ya contoh ya contoh tapi hari ya di kota mati aja na to ya pita jongkak kok marami to cadul meru ani ya naman kasi to cadul meru misalnya kemarin model itu misalnya ya misalnya sang iya masih hitam ada apa ya misalnya ini kalau aku yang bicara na itapan gua tapi tanya makun raya maka lo koro napi cari di makun raya desa ni sama ya caki ya ketoran mi maka dapat tolong kibura baru makun raya mana nalanda memang buktina sadaka na daya pa na tomate napi si sa kimakara jongkat aparatikan niya makara jongkang yan na tumutong-tunggoy anang kam makara begi nomor HP ni rustasi ustaz jongkang bakal na to contoh agar butin ada apa ikai
Wah, nyama po yung kalinga cawa. Masa kita singgung kaku. Ada lo dapat minum itu. Tapi na aku maafkan kita. Bahaya atau mulai jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuh jadi itu makun ya desa itu istilah ya agasan. Ya ketora berkat itu contoh. Mati Siti. Contoh itu ya si Siti ko to. Hah? Ni ka sa tayo di. Ito mo ko mali mati. Aja yung ito mati. Kaya kinalatan naman ito malaki. Diba? Ibu-ibu mati itu, anak-anak mati itu, bapak-bapak mati itu, anak muda mati itu, pacar lama, mau bibi, ini kau atas ya kau yang ngomong, jamaah ramah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ibu, makan makun dia, madari katutu, karena nak kalau kiburu contoh, mati Siti, antara di Siti, mati Siti misalnya antara lu kiburu ini te kor si depene mara puri lama lepas si kor salah mara katoni balik kue apa kue kedua madari langsung angkat tuna kiburu dan wedi tidak boleh termasuk orang yang sombong injak kuburan duduk di atasnya kuburan maka sih kada kada orang mau tahu apa mantai ya tak kolalang ay maganda ya ya dulu may makan bola bansanya dia bunga memang mawata mana mawata magasan maka ya aja macam apa maka dia sampai pacaran nasa kode kayo na kilala napi itu maka itulah sebenarnya tujuannya ada pemerintah setempat mengangkat 1 atau 2 orang khusus di kuburan itu maka ada mengatur aja na si pula mama pada tahun ini modern kalingan nih kau mama pantai kau sih cerita kau tuh kalingan nih Ebo pada tahun ini modern nah kau tuh lo mengantara kiburu mela 2 ang kasih toma pangiwangi pak itu resana aku tuh mali berdebat maginya na tuh mana yang pangiwangi agama ini tata na masih kore tata na guru tamana guru kalinga tapi tuh lo mana si pangewa masalah agak macuani umuru tuh ke si pangewa takatan ini ako pura na nunga kiguru pa ay kalinga buah pada mati itu koto mela 2 kasih si pangewa makanya deh iya mana anu tuh koto tuda mela 2 kata makanya teto tuda kada sebenarnya teto itu kan ange kome kan ori teto po tentang ya pokoknya ya naruh macam bahan ini surah atau 5 bantah ibu ada apa ika kok mereka dari tetoki kok mereka daripada meladang itu macam salama boncimu dengan salama apa tuh lo kok aku dong ini contoh ibu makara jadi ini janganlah selalu mempersulit itulah keadaan di situ mengerti nak kau dari Malaysia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Namun ya rokok kiburu tidak boleh ini wadiki magasana mencabut. Awas ini nih orang itu koro ternyata masih kirimanan. Merapikan boleh, mencabut jangan. Membangun, dia nawadi membangun melebihi 1 jangkar. Seperti itu. Apa biasa tuh makun raya pernah sih anu nak ada deh bangun nih taruh melopo makan dan lain sebagainya ibadah rampingan mi asangnya agama ini mani balik lo ki balik tarime tatarime deh balik ini mani bawang yang penting boleh ibadah tuh jamaah yang rahmati dan ini coba sih ya ya mero di sudah boleh jamaah sini mau atama mantap sini mau atama ngelek Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya roko pura niro innatuna ilalangi saya kembali ilalangi ro
biasa tero ko bulaan ni matana kasi makwewe he, makasingi. Aja to nilot tapute maka di chala niro kan niro sa matana he. Muli todo ni boleh mondri. Na joto ko ye iko mga ato ko. Hindi na wandi. Maga malam makasimi pala yaro ko sula matana dan ternyata ini toro pala rola masuka capura. Itu nalis matana tatutu. Ini natutu Ari baca Bismillah wala millatu Rasulillah. Tatutu tu ajar tabutan rai. Abu minta dana makwe. Tatutu. Malasi tutu sih. Baca sih. Maka lo ko makade ceko tatutu. Malati ini. Pada itu romeno. Ebo. Kalau bater sama si peka. Ebo. Apa tak kala ngarang karo makon reto di mate ada apa ikan buah. Yang ini makon raya itu malam-malam ada tamat di seruga. Dan apa ada liburannya? Maka namaga, yang ini liburannya apalagi kong kabene. Majai yang pena benewe ini tanggung. Dia nak sampaja bene ini tanggung. Anak-anak dia nak sampaja ini tanggung. Tapi di makon raya itu ada tanggung. Kali ini jawab. Kali ini. Gue apa mata beliau tu tamat di seruga. Utangnya ki. Masa pajali mau tumoki. Alhamdulillah. Tapos ngomong na ramalang. Alhamdulillah. Tajagay mo na itang boleh bernilainya. Alhamdulillah. Gimana sih di mapatan tuh? Gimana sih dia? Dito ng kabura tabali-bali nakay ta. Ay do matap. Matapak ko rin ka. Awasan lang kaya macam hamang bali-bali. Namanas sa sila lota sisan. Lakeng mo si Muna ko. Ibu. Di ba mo? Aja. Aja mo jaman iko na kanina. Aja mayan rahmat dan dimulakan subhanahu wa ta'ala. Ibu. Tabi ko ya ridi makon raya pa ya. Sampaja 5 waktu. Tampuasan ng mga ramalan, tajagalit ang buong nilang kung ako sa kualikom nara, then kalinga na nalakit dari si Sena Madechenge, pada hulu dyan natin isalabite, suruh kami ng budi. Maka Ustaz, maja ampe na laki ko, dia kagong usame. Memang? Nagarito ka na lang. Jamagan ramatin na nimulatan subhanahu wa ta'ala. Pura niya ro, Ustaz, bagaimana itu kasih tetiwe matanya menangis, ini namanya gagal. Yang tidak boleh meratapi karena si lengat itu betonganlah meratapi dan menangis. Ya kok menangis boleh mentok kalau lengat tetiwe matanya boleh lalat je. Nih tata si raga-raga, tanah yang reso-resona, tanah yang nyemangi pajampana. Jadi boleh pilih lengat kasih tetiwe matanya manusia, kita punya hati. Asa ko to din ang kanagatiwa mata na tutubo tati? Dega para sa nyawana, tumalap paru. Memang. Katumak kun ray. Dito ka kwe, kumilo na luar negeri ka pa? Memang. Iwat to na madisi lakay na din sa gana, coba katupalap parang dapat tari-tari lakay na. May bukona masih nawajay. Mate Manila kaya na napat tari. Muang. Rasanya kawan ng laki ko. Tatuputo ka pagliko. Itu yang tidak boleh. Yan na rin sa maratabi. Dia naman dikimanan na. Dia naman dikimanan jalo-jalo. Jadi seperti itu. Wah. Pada wajar malamang majalo pansanero. Jamain rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh masa pajak teman-teman luar biasa tuh mereka karena tolong mengantar aku hiburan kode itu kagak boleh. Urusan sangat mendesak. Luar biasa tuh mereka karena. Jamain rahmati dan dimuliakan Allah. Ibatama kiri laki burung telu aku tanah mereka. Marabu kan juga kamu barakan yang sempat jadi begoy malam hari bali maka Allahu Rabbi. Makutana madwana mereka yang mana liuka ni gana bita ya curi cara-cara nabita beribadah ya cara-cara nabita ribadana rubato nanya ribancaji riban tobaro barakan ero malam hari bali maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana mataluna malika imam ka ni mata
Nini mata bu. Iman tak bisa kan dia kebato saya lebih bunga latar. Tapi saya macam mereka apa tu? Makanya iman tak bisa. Nah, tu makanya. Mana kaya? Sorry no, may topan masarasa iman tak bisa ya. Astagfirullah. Ibu, dia kan jauh pan rasa iman tak bisa. Moli mama jatuh salama uti mana sabunyo dua sokok kado si kamu bante bane buta telu isana palo na lima sabu nalaluto ni asu sapito di sana lagna elat tu boleh inokoto ba kumini tapi sorry nga dyan iman naman nakalasa mo kakampo ibo kanya iman darwis ini karo karbi bisa suruh kamera Al-Quranul Karim maka di malaikat atim terlambat tu dan bilani ibu jadi apa tu marabuka Allah Rabbi mana biuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Quranul Karim maka di malaikat atim dono pada tim dono do tim parwewe murunti onro kami nang malabir sesemo yang terpilih alhamdulillah ya tetap iman darwis Anjala dewa bunga-bunga boleh mati-matimu itanay ko makalala ilan ka makala iman darwis iko na ijala ang kemu ima yasin manday kulo astagfirullah tuh maka ibu na hajalan apa ko amal mo tu ang kasi baca mewan ni he makire he maka datar baca mai mamuka mate siko maka dasar kusim tapu maka da imangeri wa tampuri ko jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seperti itu kalimu Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dengan setakwa yang lebih baik na perintah ng Allah Ta'ala dan niya inyeliri ani na pesangkan ng Allah Ta'ala yari di rumah tawe padang kamana jata pa padang kamana do sata bu pa padang kamana do sata dan kung jani haleta dito tapasala dito madosa tetapi sebaik-baik hamba yang narito tuloy melutupak kilo ng Allah Ta'ala aja mo ito magturan no aja mata betul karena kung hindi cara dia kasih pautan mula sikit toba because si ano masalele magay toba moki aja mata betulan aja teman-teman insyaallah maluan na masaka raja ng Panginoon Allah Ta'ala salamat ito ni Fatu Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u man kana dzaliman ba'id dan berina na po mengatakan dosa tumapaduay na kira dosa selain itu na dampoy Allah Ta'ala aja mata betulan padang kamana jata padang kamana kakunamata ay matutu maja ay matutu malece matutu maja yang matu kasi talinga ay matu din na talinga ay matu maingat yang ini sebagai mapatauki itu sila doang kami kumalicenge din naman dito ririta majakaw ya itu sila doang kami kurita pada masalah-salah kay doon na taweri yung doang makana wakala kala mamagi-magi ro kasi tatimpa atin ro kasi nalisuri ano malicenge makoro yan na to si taban na dengan na to kata Allahumma innil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat agaro apa mula tutuai dan tu material ila doang mana jangan rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya naro sekali isa pandisa mo pala tubuki ang maling mabarakai mengalatan di mana labi-labi mutanya sendiri to bicara baraka na iya ada budak pungatay mamagi-magi kasi ang kata nalolongan ro alena almarhumah Sukmawati Tama binti Haji Raupon makorema anakna kobi tu babata tanya tu warampara na tadi itu babata paling tidak tajapagi babata tabasabun danina babata sabaru pole danina ni gatona magasilone wasiragara itu babata dari kotana idi itu kudu semangat tu kasi nanrebe babata kudu semangat ya na makewe babata
Aba kami tutup aduan nga langsung na tarima kung Allah Ta'ala ni gero paduan na tumatuewe. Pag-unchi na tangan na suruga sa paja lima watuewe, tangan na suruga yung keturi mapata lisa na suruga ang kay ko indota. Arjan na tultata kadamil umaha suruga ito barada di bawat hapa kakibu. Kumakadang kasi paano mayato matuak ko tar matuira misalna. Yari dia na itatap ki birrul walidain bagbuang pahit kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya akhiri, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwatina qasamin qaribin mujibud dawa ya fadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini akan dibaca suratul Fatihah petatap dan barakat karena untuk almarhum masuk mawati tamma binti Haji Raufang Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tanapoy kakong kadaku tanpa salah wabillahi taufiq wal hidayah. Nunwal kalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.